waves, ambiance is boom waves, tugomba kuzamuka. Agahinda nyine ngo ubundi igina n'ibishimwe n'igenda ziko nagatanga impamvu bashyize hano no kugira ngo atagira imbwa nkamwe zinjira amahanga. Yes, tugiye kubaha ikaze mwese mukomeje gukira bumwe mugirwa magifraso z'umugera zo badesera abantu bari mudespora mwese ikaze nimba rwambe rwose wibuke gukora subscribe mu kiganiro cyitwa Ubwino naho ninjye gacha onere mu kuracu muri kitugenda tuheranga rwose no kubungubu witwa Babu Rwanda akaba yamaje kugenda akorana ikiganiro na Muyango rwose akagera atagaza yuko kuva kuri The Choice Live rwose atari byo byonyine ngo ahubwo no muri Sibo Radio and TV rwose akaba yamaje kugenda asezera akaba agiye kugenda yikorera kuri YouTube channel rwose ubungubu ifite subscribe zirenga ibihumbi 432 birenga rwose akaba yamaje kugenda yigaragaza ku buryo bukomeye akaba yagiye atangaza yuko rwose ubungubu uwitwa Muyango ari umwe mu bantu bazi kugenda bahostinga haba rwose mu biganiro cyangwa rwose mu bitaramo ngo ararenze cyane rwose uwitwa Riderman Riderzo yanze kugenda asubiza uwitwa Nick G the General kugira ngo atongera kwaguka cyane rwose intambara y'amagambo biturutse kuba yuko uyu mugabo witwa Nick G the General baziranye cyane rinitsinda rwose ryegeriye ribikora mu gihe cya kera rwose ubungubu rikaba ritari kugenda rivugwa cyane muri iyi minsi kubera ko ryagiye risenyuka mu matsinda yagiye azimira kera cyane uwitwa Prophet Joshua akaba ari kugenda aterana amagambo n'uwitwa Ndahiro Valens Pape biturutse kuba yuko uwitwa Ndahiro Valens Pape yagiye agaragaza yuko uyu mugabo ari kugenda atakaza rwose agaciro gakomeye cyane nyuma yaho rwose uyu nguyu ari kugenda amenaho abakinyi benshi ba filime ndetse rwose n'abantu baba influencer bakaba rwose yagiye bamenaho amafaranga ariko akaba ari kugenda agaragaza yuko rwose ibingibi ngo bidakwiye Prophet Joshua nawe agenda amusubiza yuko yagije rwose akagenda amukoresha ibiganiro ngo yicaye mu madive iwe ngo bityo rero ngo nimba umuntu yaragiye yashika iwe si byiza kuba yagenda amusebya mwene kariya kageni witwa Joshua Baraka uyu nguyu ni umugande akaba yamaje kugenda atandukana rwose n'abantu bagendaga bamureberera mu bijyanye rwose n'umuziki we rwose ubungubu akaba agiye kugenda akora ari wenyine witwa Nicole Kidman yifuza gusoma witwa Rihanna uyu ni umwe rwose mu bahanzikazi b'abanyamerika abantu benshi rwose baba bari kugenda bagaragaza yuko bamukunda ku buryo bukomeye cyane kandi ikindi wagenda umenya nuko witwa Chris Brown akaba yagiye atangaza yuko rwose ibintu bari kugenda bamushinja bakagenda bazanamo witwa Rihanna rwose we ngo ntago ari kugenda abishaka ikipe rwose ya Police FC yagiye inganya n'ikipe rwose ya Gorilla FC umukino rwose wari ugiye kurangira ikipe ya Police itsinzwe iyi nimwe makipe hano mu Rwanda rwose yagiye yitwara neza ariko byaje kugenda birangira iyi kipe isubiye inyuma cyane rwose bakagenda bagaragaza yuko ngo yagiye izamuka nk'akadege kuntu kagenda maze gashyika hejuru kakahita kikubita hasi muri Tanzania hagaragaye rwose bimwe mu bintu abantu benshi baba bari kugenda bagaragaza yuko rwose ari byiza cyane witwa Diamond Platnumz akaba ari mu bahanzi bakize cyane mu burasirazuba bwa Afrika nuko biba bimeze Shiba Karungi akaba rwose yamaje kugenda agaragaza yuko rwose agiye kugenda ashyira hanze abagabo bakunda kugenda bahohotera abagore hari abakorera igihumbi n'ijana mu isaha ishusho y'ibyinjira mu mufuka mu bakozi bo mu Rwanda abantu benshi rwose bakaba bakorera amwe mu makapani niho hantu bagenda binjiza amafaranga ariko nyakabyizo rwose isuka ye niyo imutunze cyane kandi ngo amafaranga ahantu haba hari umuhinzi uhenze cyane n'amafaranga 1,800 ayo yamanutse n'amafaranga 600 ngarayakorera gushyika saa 7 saa 8 yinjiye ku isaha y'isa 12 za mu gitondo nzirorera wateguraga Rwanda Gospel Star yongeye gufungwa uyu numwe rwose mu bahanzi bagiye baza muri gospel bazi cyane kubera yuko yagiye azamura impano nyinshi uwitwa Olivier Kagame yagiye avuga kuri witwa Prophet Joshua kugira ngo nawe agenda abone kitwa amafaranga ariko rwose na n'ubu ngubu amaso yakaba yaragiye ahera mu kirere akaba rwose nawe ari muri babandi bagaragaza yuko ngo ni scam ngo uyu mugabo n'amafaranga atunze kubera yuko rwose biba ari ishyari kubera yuko batigeze bayayigaho n'umunsi no mwe nuko ibintu biba bimeze witwa Emrene rwose
rwose akaba yamaje kugenda asora filime, akaba ari kugenda atangaza yuko byari inzozi ze rwose kugenda akina movies hano mu Rwanda, ariko rwose abantu benshi bagiye bagaragaza yuko uyu mugabo rwose ngo yendaga gushaka uwitwa Aisha, ariko abantu benshi bahise bamenya ukuri yuko byari filime. Akaba ari kugenda agaragaza yuko ukuntu yagiye azamura bamwe mu bahanzi hano mu Rwanda, nawe ubwo rwose agiye kugenda yinjira mu byo kuzamura abakinnyi ba filime. Mugende mwitega impano nyinshi agiye kugenda azamura hano ku mihanda. Witwa Oda Paccy akaba rwose yagiye akorana indirimbo n'uwitwa Gisa cy'Inganzo, ni imwe mu ndirimbo rwose iri kugenda trendinga muri iyi weekend, kubera yuko rwose rimwe mu ndirimbo ziba ziri kugenda zica ibintu rwose, nuko ibintu biba bihagaze. Ni indirimbo bise Nzategereza, ni indirimbo nziza cyane rwose, ni uko ibintu biba bimeze. Social Mura abakunzi be bagiye bamwibasira ku rukuta rwa YouTube, aho yagiye asubira mu ndirimbo rwose abanyakigali, maze abantu benshi bakavuga ngo iyi ni indirimbo yasohotse 2014, ngo bakaba bamukumbuye rwose muri iyi minsi kugira ngo nawe agende yigaragaza ku buryo bukomeye. Witwa Rufosina akaba yaje amena umuceri ukuntu agiye amenyana n'umukunzi we rwose, akaba yagiye amena hanze amabanga ukuntu yangaga umugabo bari kugenda babana, ngo ariko guhorana cyane no kwikubanaho cyane rwose byaje kurangira akagozi gacitse. Icyitwa urukundo uyu mugabo atigeze amubwira mu ijambo ngo ndagukunda, byagiye byizana ngo none byaje kurangira banibaniye rwose. Ni ibintu abantu benshi bagiye bashima uru rugukuntu rubanye neza. None uyu mugabo akaba ari kugenda atangaza yuko rwose mu minsi iri imbere mushobora kuzagenda mubona icyitwa IP y'ibiganiro byawo rwose bagiye bakora rwose, kubera yuko we n'umukunzi we ngo ari abantu baba bafite icyitwa ubuvanganzo bwinshi cyane rwose. Nuko IP n'upipapi meze hano i Nyarugenge. Witwa King Kivumbe nawe akaba yasohoye indirimbo yagiye yise Move, ni imwe mu ndirimbo rwose iri kugenda trendinga cyane hano ku mihanda, akaba ari indirimbo iri kugenda iri koroza, kandi abantu benshi rwose bakaba bagiye bashima ibyo uyu muhanzi yagiye akora. Witwa Tesha n'uwitwa Brian rwose bakaba bagiye kuhuriramo n'abandi bahanzi bakomeye cyane mu gitaramo cya Jazz Comedy kigiye kugenda kitambuka mu minsi iri imbere rwose. Abantu bakaba bari kugenda bagura amatike gake gake kugira ngo basagire biyumvira ngo ni groupe y'abara. Umunyamabanga mukuru wa UN arasaba ihagarikwa ry'ihohoterwa rikorerwa abanyamahanga muri South Africa rwose. Ibi ni ibintu abantu benshi bazi kino gihugu cyagiye gicamo cyitwa apartheid, ini intambara rwose y'amoko yagiye iba muri South Africa rwose. Ubu ngubu icyitwa umuzungu akaba bari kugenda bagaragaza yuko rwose bene wabo ngo bari kugenda babangamirwa cyane muri iki gihugu. Mu gihugu cya Australia umubyeyi wabeshye ko umwana we yarwaye kanseri yakatiwe rwose mu rukiko rwose, akaba yamaze kugenda anatabwa muri yombi kugira ngo agende akurikiranwaho rwose iki cyaha cyo kugenda abeshya kugira ngo yibonere indonke rwose. Bigaragaza neza yuko mu gihe cyose kiremwa muntu kiba gishaka amafaranga, nta kintu kitazigera na rimwe gikora mu gihugu cya Afurika muri South Africa rwose. Ibintu bikaba ari ibintu biba biri kugenda bizamuka cyane, amakipe yaho rwose akaba ari kugenda nitwara neza mu bijyanye n'imikino rwose neza. Ubu ngubu ikipe rwose ya volleyball hano mu Rwanda rwose n'ikipe yo muri Misiri bakaba bagiye gukina umukino wa nyuma rwose mu kanya mu masaha ya saa 10 rwose kuri GMT, ariko mu yandi masaha akaba rwose aza kuba ari imbere rwose. Ubu ngubu muri Sudani y'Epfo abaturage hafi miliyoni 8 bagiye guhura n'inzara ikabije mu mezi 4 ari imbere rwose, mu gihe hatagize igikorwa abantu rwose bakaba bagiye kugenda bicwa n'inzara. Jose Mourinho aravuzwe cyane muri iyi minsi kubera yuko bari gutekereza yuko agiye kugenda agaruka muri Real Madrid. Zimwe mu nkuru rwose ziba ziri kugenda zitrendinga hano ku mbuga nkoranyambaga rwose. Witwa Rude Boy akaba rwose yahanutse kuri stage mu gitaramo yari kugenda akorera muri Australia. Uyu nguyu rwose umwibuke yuko ari umwe mu bahanzi babaye mu itsinda rya P-Square, akaba yaragiye akora amateka akomeye cyane rwose. Abantu bakaba rwose baragiye bagaragaza yuko uyu mugabo ari umunyemano kandi anafite icyitwa ahazaza heza, ariko rwose aka kantu kabaye ngo kashobora kugenda kamumanurira abafana. Muri Uganda Christopher Okello yakatiwe urwo gupfa nyuma yo kwica abana 4
bicuke. Ibi ni ibintu rwose byagiye bibabaza abantu benshi muri iki gihugu cya Uganda ndetse n'ahantu hose bagiye babona iyi nkuru rwose. Uyu mugabo ngo iki gihano yaragi ukwiye biturutse kuba yuko rwose yagiye yangiza ejo hazaza. Josh Baraka yagaragaje impamvu umuziki wa East Africa utazarenga ku rwego rwo guhangana n'umuziki wo muri Nigeria. Ibi ngibi ni bimwe rwose ngo abahanzi bakora indirimbo nyinshi ngo ariko wagenda uyumva ukayumva neza yuko ari ahantu bagiye bayiba, kandi rwose ibi ngibi bikaba ari ibintu bituma umuziki utabasha kugenda urenga umutaro. Nyuma yo gufatwa na polisi, Britney Spears yajyanywe mu rukiko ku cyaha cyo gutwara yanyoye agatwara imodoka. Nuko ibintu biba bimeze. Witwa Ruti Joel rwose DJ Brian na Rusine bakaba bagiye kugenda bataramira muri Jesse Comedy. Nuko ibintu biba bimeze rwose. Nimba ari ubwa mbere ugeze kuno muyoboro n'ahandi ni kuri Boom Wezi, wibuka gukora subscribe. Amerika n'Ubushinwa ku isonga mu bihugu 10 byashoye amafaranga menshi rwose mu gisirikare 2026. Ni bimwe mu bihugu biri kugenda bigaragara yuko biyoboye isi muri iyi minsi rwose. Ubu ngubu igihugu cya Iran cyategetse yuko rwose kigiye gusaba igihugu cya Amerika guhagarika ibitero byabo byose, nabo rwose bakareba ukuntu bagenda bafungura umurwa wa Hormuz. Mu gihe cyose Amerika yahagarika ibyo bitero burundu bitazigenda no byongeye gutera kino gihugu, nabo ngo bariteguye kugenda basubukura rwose ukuntu iki gihugu rwose cyagenda kirekura umurwa wa Hormuz mu bukungu rwose. Abantu bakareba yuko akagunguruka kava ku mafaranga 1,100 maze kakagenda kamanuka, kuba ariko byaba byatangiye kugenda bishyika ahantu hariho hose hano mwese rwose. Nimba ari ubwa mbere warugeze kuno muyoboro, wibutsa yuko ari hano kuri Boom Wezi. James Brenex yishwe nyuma yo gukatirwa igihano cy'urupfu hashingiwe no ku magambo ya rap yanditse. Uyu numwe mu bahanzi rwose bagiye bicwa biturutse ku bihangano bagiye basohora. Nuko twari duhagaze muri iyi weekend, njyewe yari Gaca on Richard, ndabakunda cyane.